dragi gosti, poštovani predstavniče Ministarstva odbrane i Vojske Republike Srbije, gospodin major Burmudžija, dobrodošli na prvu smotru folklornih veterana i rekreativaca u Beogradu u organizaciji Udruženja Šiljkan i suorganizaciji Ansambla veterana Kulturno-umetničkog društva Nikola Tesla GSP Beograd. Na samom početku čuli smo himnu Republike Srbije u izvođenju čarobne Anđelije Milenković, pa vas molim da je još jednom nagradimo aplauzom. Na samom početku da vam kažem nekoliko reči o Udruženju Šiljkan. Udruženje Šiljkan je osnovano sa ciljem da se okupe kulturno-umetnička društva, koreografi, igrači, muzičari, etnopevači, horisti, stari zanatlije, opančari, grnčari, slikari, vajari, a sve u cilju amaterske, kulturno-obrazovne i vaspitne delatnosti, kako bi se negovala srpska tradicija i kultura. Postojanje i rad udruženja prepoznao je i patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je dao blagoslov za duhovno-kulturnu misiju udruženja. Za nešto više od 2 godine postojanja, udruženje je organizovalo nekoliko humanitarnih folklornih koncerata, kao i mnoštvo drugih manifestacija širom Beograda, a i Srbije. Pored svega što rade u sastavu udruženja, postoji i folklorni ansambl koji radi na nekoliko lokacija širom Beograda. A od pre nekoliko dana ovaj ansambl je postao član Svetske asocijacije folklorne porodice CIOFF, Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et des Arts Traditionnels. Molimo da vas i ovim povodom nagradimo aplauz. Takođe, na početku ovog našeg večerašnjeg druženja moramo spomenuti i naše prijatelji koji su nam svako na svoj način pomogli kako bi naša prva smotra folklornih veterana i rekreativaca protekla ovako grandiozno. Veliku zahvalnost dugujemo našim prijateljima, a to su Smart Ideja iz Budve, Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, Saobraćajno preduzeće Lasta, Hram Sveti Sava i protojerej Jovanović Nenad, Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija, Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, Javno komunalno preduzeće Beogradsko zelenilo, Omladinsko pozorište Dadov, Sva tim, AT Grup, Radionica Alimo, MK Transport i Logistik, Proreko, Voćni aranžmani by Vlada, Centar za bezbednost, istragu i odbranu DBA, Galiot računovodstvo, GMT Company, Duborezačka radionica Hrast iz Renjanina, Beogradska tvrđava, Knjaz Miloš, Brend Kolačić Sreće, Pekam Trade, Turistička organizacija Srbije, Poljoprivredno gazdinstvo Tatjana Žugić, Licidersko srce Liciderna Dar iz Vrnjačke banje, Mali maestro, Obuća Mandić, Siliko Brend, Voda, Rakija bar, Voda Vrnci, autoprevoznik Petar Sinđelić i emisiona tehnika. Zaista impozantan broj. Na samom početku večerašnjeg koncerta vidjet ćemo splet igara iz Studeničkog kraja u izvođenju Kulturno-umetničkog društva Most iz Bratunca. Kulturno-umetničko društvo Most iz Bratunca osnovano je u januaru 2018. godine, čime nastavlja rad folklorne sekcije Sveti Vasilije Veliki. Učesnici su mnogobrojnih festivala širom Republike Srpske i Republike Srbije, kao i kulturnih i humanitarnih manifestacija na kojima ponosno predstavljaju opštinu Bratunac. Umetnički rukovodilac je Andrijana Marković. Uživajte!